Mathayo 25 mwengata 13 inaamba, hao sikwande okuzirira mwana wa mudamu utawali wa mulunguni undahalana na asichana 10 Mario washamatagao mende makamsangire bwana harusi. Kaizo asichana 10, asichana atano were ni azuzu na atano were ni alachu. Vikara ario asichana azuzu mama nyako kutsukula goma takare ela kama tsukure ya kibeosini ya mafuha. Ela ari alachuo matsukula mataa hamwengana mafuha ga akiba. Bai kwa ukala bwana harusi kadzire haraka. O asichana osi makunukira makilala. Ela usiku wa 8 makienda kusikira. Tiye bwana harusi ukanimwende mkamtsangire. Areo wasichana osi mavumbuluka kare makipa cha kutayarisha mataga. Vikara areo wasichana azuzu mareo honoka la mataga okaga na mafuha makiavo yao wala chuma kiamba. Hutanyizeni naswi go mafuha maana matage hugana zima. Elo wasichana ala chuma kiazigize ya makiamba. Goma fuwa huri gonago beka gadi makuutosha osibule. Pavijo kotani maloma dukani mkagulegeni. Kujona, wasichana azuzu Mario kalama kwenda kwa madukani kuno bwana harusi akiza. Aria asichana atano Mario kalama tayari machangira hamwenga naye kahiza yo nyumba ya harusi na muriango ukifungwa. Baada ya muda wasichana ngine makiza kula kwa mafuhani. Makiza bishajo mujenye makiamba. Bwana huvugulire. Ele bwana harusi akiazigizi akiamba kunena wojeri simanya bule nini. Jesu wareo marigiza rofumbo riro akiamba bavijo kalani tayari wakati wosi maana kamanya mautugaga ganda kala siku yani.